paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Anya mo da ito'y akalsada nga impaaramid ng kalmon ko araw. Basit lato daw na perday. Naglayos nga main, tataba daw. Basit lalayos, natipinganay. Kita mo, nagdakkel tinatipingan. Matarimaan day ta. Awan na talaga ni Uncle Mau. Amin na proyekto na, palpa. Saan mo't Uray bagamkin ko na. Made in China day tayo, irangtay ngayon paramid na. Question na rakman, di ka aramid arangtay tayo, Maray. Nagbiit mo't anaperday. Nagtudumot nga men, kan naglayos, Maray. Basila atudo naragaayan. Kasanon ang makapag nadagitilugan dita. Kat aglik kuda Anya nga rod ngay. Da kami kinibadong ko. Questionaran may tipan nakaaramid day ta arangtay. Sinsinan samag. Ay na, marituyang. Nalaing kayo la asumao kan ni kabadong. Nalaing kayo nga agkomento. Kasano asaan kami asuman na agkomentaw. Kat magmagna kami di tarangtay. No kastama pan kami ijay bangkag may. Kano agodong kamay. Kapapaaramid lang, naperdain. Nangipanan nyo nga iti pundo dayta. Nangipanan manan asasawam may. Imbol sayon sa mga menggida dumaapundo na. Anya? Jak kayat nga ako sa randak anang ibulsa iti pundo dagiti proyekto dito kabildatan, Kapitan. Taasino ko mate mga akusarkan ka? Ni Marituyang Ah, ibagbaga na din nga imbulsa tayo kano jay daduma apundo tirangtay. ay uray ni pare ba daw? Ibagbaga na kit din, asaan analagda dyan paaramid tayo a proyekto tayaw. Ay, sana nasaya ati kasta nga ibagbagada. Relax tayo pala ang kagawad. Di tayo dengdenggan dagiti negatibo ako mintoda. Basta tinapatig, ramidin tayo. Di trabaho tayo kas opisyal ti barangay. Oray syakmet, Maray. Apiktado akmet iti ibagbagada marito yang kan pari badong. Ay, uray asino mat amare. No ibagada nga imbulsam ti pundo. Nasakit ang denggan. No kumata ada imbulsa ni Enteng. Di ada kuman naalak. Taumay ko igatang itinaimas asidaon may. Ay, iso nga rod dahi takot, Mare. Awam mati pamanagnagda. Umayak la gumatang iti asen, Mare. Tapno adda pagasin ko, iti sidaon mi kan ni Enteng. Ay, naibos, Mare. Naibos tila kum nga asen. Naibos Ta inutang dagitay nalaing nga umutang. Adi damot ammo tagbayad. Nabangkrapan ti tersenak. Anya, ay unay mo't daytan. No adda ko maimbulsak apundo ti barangay. Napan ko inggulpin iti lakok, Mare. Ay, awan nga ruden Natamnay nga rod anatang tisidaon mi kan ni Enteng. Angkay, amok amangan kayaon. Isong imaya kadagaws. Kasano nga mo amagan kami? Nangagkut kililing-kililing tipinggan. Ay, nagalistukan. Mangan tayon. Ay, na. Ay, Kun katamangan tayaon. Dayta tisidaon tayo. Anusan nyo Anya day to yan day? Nadigwan anateng. Ay, sana gaya mo namangan.
Nabsuga kaon. Day, kunak man numabisin ka. Mapanak lang nga nagpasada. Kat si ka, Inteng. Apay ang nakapanimid ka. Ay, jak kayat day ta si dain. Awan man laal-al yan namit. Anggal, nasaysaya at sa langan no imbulsam ti pundo ti barangay. Tapno at daigatang tayo tinaimas asidaan tayaw. Ay. Ay, Maditi kasta, kwarog. Dakos day ta. Isumot lang apagpabasulan na kayo ni Tata Badaw. Di bulsayo lang ay. Unay kamatan, Marikwanang. Apay nga awan mo't ti magatang dito'y tersinam. Nakabanikas ka pa'y nga agungan. Sukalaang awan pay. Kunak mo't analogin to'y tersenak. Apay nga rod amang lukat kapay laang. Mangrikap ka na. Kat adapay mo't lakok amamakan gawad. Apay apagrikapon nak aya. Kan adapay mo nakabitin alakok a krispap dita. Krispap, amay may sa asupaw. Ano sam abang bantayan dagita alakaw. San mo't nga importantay? Ingka man lang gumatang iti sa balya tersenan. Tadyak kayat nga dagban ni banni kas iti sangaw. Tapay? Awan gumatang ka dagitoy. Nadda ka dita. Ingka kat igulpin ajay kinurakot yung akwarta ti barangay. Ay na, mare. Uray kapkapan nak. Pulos nga awan kinurakot ko. Naawatam! Asino kano ti mayat amatangdanan? Asinaw timang tangdan. Barangay Anya teramidan. Tumulong agtarimaan di ta kalsada. Sige, alain nyo ni Badungkaw. Amangan no sa bali manang, alain nyaw. Ibagayong arod ken kuana ano kayat na. Kayat na apay kit din asaan. Tano ni Badungkaw, timang trabaho di ta kalsada. Sigurado, analagda. Naglaingan. Katuan mait. Awan pa'y ti palpak ng aramid ni Tatam Abadong. Kwarog. Nalalagda aming ti trabaho na. Marey, asino jay paypayungan ni Marito yang ijay maararamid a kalsada? Ni Badong na Anya? Inalada ngamin ni Badong na amay sa kadagita agtrabaho di ta kalsada. Ay, inalada tapno awan maibagbagada. Ay, wan nga rod Adun tuman ama sasaudan. Ang apay amasapol apayungan da, kabayatan nga agtrabaho. Wan nga rod kasano nga'y ama katrabaho anasayaat. No kastamot nga damang paypayong kang kwana. Nabanog ako nga trabaho. Nabanog kan. Katawan pa'y may sa oras mo ngagpalpala. Nabanog nga ruday. Inka man damagan kinikwaraw. Nukaano da nga pamerienda. Merienda ada Agusti damagam. Ay saus, narigat ti agtrabaho ang mabisinan. Paypayungan ka lang arudan. Inka kiday. Damagam, nukaano da nga pamerienda. Tauray siya lang tagmerienda. Bay amon dagiti daduma at trabahadaw. Saan pa yan nakasagana ti merienda? Nasa papaymait. Mabisin ka nun ni Badungkaw. Nagadumat a reklamo nan. Di na kano kaya't titinapay nga awan palaman na. Anya? Day tamot ti kunana. Ay, sa bali lang ko man tinalaming agtrabaho. Nareklamo mo't gayam ni Tata Badaw. ay panagsusweldown. Ay, kapitan! Umay ko ala ang sweldo ni Badungkaw. Na. Ay, sikatiin mo na. Ay, katun kapitan. Yay. Narigat ti mauday. Na. Agpapada amin titangdan dagiti nagtrabaho. Na, apay ngay apagpapadain niyaw. Anya kumangay. Nangat nga to kumatitangdan ni Badungko Taapay mo't amas nangat nga taw. Ay na, espesyal ni Badung, kapitan. Na. Apay nga espesyal. Kat no naglaing agtrabaho. Anya nalaing mo't nga ibagbagam. Nalaing nga agtugaw ano pa nagtatrabaho isuti ko nam. Kapit ko nam jack up ma. Paypayungan pa'y agtrabaho. Di na nga rod kaya't ti mainitan. Day takit nga ron. Iso abasitla at trabaho.
mapanin ag tugaw. Ay na, agin ina na nga rod, Kapitan. Isumot ti trabaho nan. Ti aginan na. Ayan na nga, sweldo ni Badungkaw. Iyawat mo kikdain, tay nakigatang iti si daon may. Sukatan tayo ni Tata Badong at trabahador angkayl. Naglaing mo't nga agreklamaw. Ay, anusan tayo. Basta nagtrabaho. Ipayawat na pa'y amin nga inuman na. Kastamot tanti kanan na. Anya? Agungat no jak iyawatan. Sapay na lami isti kayat na nga inumain. Kan mineral kanupay. Ay, udayin day ta at trabahador tayo. Agriripay ka no iti sweldo na. Kayat na anangat nga to ti sweldo na. Ay, makalawas langan. Malpasan, day ta tartarimaan da kalsada. Iso nga anusan tayo. Ay, maray. Nalagdaday takalsada at tartarimaanin da Badung. Sapay la kumaa. Wen, saanen ang matipingan dayta, uray kapigsaan abagyaw. Di na sayaat no kasta. Ken uray pa'y aglayos iti panggatlipos. Saanen amaan ano dayta kalsada. Ay kat, maragsakan ni Kapitan A. Nupod no day ta nga ibagbagam. Saan kayon ton nga agreklamaw? Aha, makitkita namat ngamin tinaglawag a korupsyon. Ay na, awan ti korupsyon dito barangay tayo, Mare. Atap yulaang dayta. Aha, jak mamatay. Amin apundo ti barangay. Maus-usar para iti umno apakaaramatan na. Ay katkasta kumaa. Awam mo ti bulbul sa amin nga oray 5 aduleng. Apay nga awan pa'y ni pare Badong agtrabaho karo. Napan ko dinamag ita ije balayda. Nakaturog pa'y kanaw. Nangatuntinik, di pa'y nakariain. Ay. Intun makariing. Aginat kano pa iti 15 minutos. Mangan pa iti may sa oras. Malam ton aasumrag ang kail. Ay, anyamot tanda dya tao. Kunagtumat kan ka aso katamaw. Saan samot nagtrabaho ni Kabadong Itamare? Agtrabaho, maray. Agkapkapipay. Anya klase at trabahador dayta? Ay kat ano sa inyo ka dahin. Tanabanog ang nagtrabaho iti kalman. Nagado ti mayat nga agtrabaho. Saan lang nga iso, Mare? Ay, padasin nyo asukatan, tagprotesta kamay. Wan angam saan nasaya at tikas tangar aramiden na. Ay, umay kumankit di gatangan iti naimas asidaan na. Na, ilutwang pailaang. Ay kat siyempre pagsirbyak nga raw. Wan angam itay kumapay anangan ata ni aldawan. Ay napasinsya am ka din maray. Saan abalay? Tanagagatmet ni Badungkaw. Warog, pudno aya analpasan di kalsada at tinarimaan da pari Badong. Unantay. No kasta, mabalinan ti magna. Katwain. Mabalinan. Nasayaat nga ron no kasta. Nalawa di kalsada. Nalagdamot laang. Isumuti ko na ni Tata Badaw. Ipampanakkel nakat kadagiti amin at hao amasabat na. Nalagda ka no di kalsada, nga uray no pag naanti kadagsenan alugan. Saan ka no amadadaal? Para makita Nalalagan lang mat dagiti lugan a lumablabas dito Apay ngay akaslamat ka no bubblegum tay kalsada nga inaramid da Badong mo, Mare. Nagkuna. Dagiti lumabas nagluknang kanaw. Aha, pirpir dyan dalaang mat at yaramid ni Badungkaw. Tado nga min ti umapal. Napadasyo ka din, tinagna dita kalsada, Mare. Ay sanpay. Inton bigat, tamapan kami ijay bangkag. Magna kamin to dita. Padasan yun to ti magna Wan maray, ni Badungkaw tinagtrabaho. Ikat siyempre, magna kami dita. Angkay, sana mabalin na pag naandya kalsada nga inaramid ni Tata Badaw. Ay, huway ngay. Lumnad matipilit ti tricycle. Anya? Uray bisikleta. Lumnad. Saan nga ron ang nalagda Talaga saan angkay. Nakaamamak. Padasan ko mga rod ni pare Badong ti magna iti tinarimaan na. Ay,
Isudan samot na gijay angkal. Ha? Duada kininana to yang. Nakalugan damot iji pato kay. Ay, mapanda siguro iji bangkag da. Kitang taman angkal. Nuan niya ti mapasama kadakwada di takalsada. Daytoy, di kalsada at tinarimaan may. Wan, iso daytaw, badaw. Oh, kita to yan. Naglagda. Uray no magnapay dito, iti train. Mapalin lata. Ay, badaw. Apay to yan. Awan madlaw ma. Nay, awan may. Ay, sus. Lumlumnad matoy patukay. Nay, apay ngay. Pati daytoy nuang. Lulam na to yan. Ay, sus. Ha? Daytaw, titinarimaan nyo akalsada. Ay, Ay, na, ay, Ang parayatan na to yan. ay, sus. Ay, arayatan da kamay. Ay, lumlumnadan to'y patukay. Ay, imbagta nakita da kayo alumlumnay. Ayan ni Kapitan. Tumataray pa lang. Umayin di tao eh. Ay, na. Ay, Aw. ay, Ayan, ngayon itataba daw. ay, kwa, napanaglimang kwa rog, mabain ka na. Apay ngay. Ay na, dahito nga min tinarimaan na kalsada. Nakaluklok ng kaslatinapay. Ah, Naglaing nga agriri. Ang palpak mat gayam ti aramid na. Ayabam, tarimaanin naman in dito kalsada. Ay, tatabadong, saya atam ngamin ti trabahom. Tumulong ka na imbag di ta barangay mo, tapno dumuras. Aramidam ti paset mo, kas bumarangay. Ala sige, didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.